Njegovo veličanstvo kralj naredio je mobilizaciju prvog, drugog i trećeg poziva narodne vojske i poslednje odbrane. Prvi dan mobilizacije je 3. oktobar. Naređujem izvršenje. Ova naredba srpskog ministra vojnog Radomira Putnika, izdata 30. septembra 1912. godine, označila je početak Prvog Balkanskog rata. Mala Srbija sa 2.900.000 stanovnika okupila je vojsku od čak 402.000 ljudi, što je u tom trenutku predstavljalo više od 14% njenog stanovništva. Motiv za rat bio je veliki – oslobađanje vekovnih srpskih zemalja od turske okupacije. Politička podloga rata već je bila postavljena stvaranjem Balkanskog saveza između Srbije, Crne Gore, Bugarske i Grčke. Samo 20 dana nakon objave mobilizacije, srpska i turska vojska sukobiće se na ovom mestu, Kumanovskom polju. O Kumanovskoj bitci i velikoj pobedi srpske vojske danas svedoče ostaci nekada monumentalne spomen kosturnice na Zebrnjaku, brdu iznad Kumanova. Stamen Kuzmanović, 77-godišnji pedagog i istoričar umetnosti iz Kumanova, dobar deo života posvetio je spasavanju od zaborava događaja iz prošlosti vezanih pre svega za istoriju Srba u Kumanovskom kraju. Život srpskog stanovništva na ovom prostoru nikada nije bio lak. Teško je bilo sačuvati čak i srpsko prezime od bugarskih okupatora u Prvom i Drugom svetskom ratu, ali i od posleratnih makedonskih vlasti. Zvanično me vode Kuzmanovski. Inače, onamo da se pišem ja, pišem se Kuzmanović. Prijatelji me pitaju otkud ti sad Kuzmanović, jer znaju da sam i Astorija kao nije bio Kuzmanovski. Da budem Kuzmanovski niko me nije pitao. Kako je to bilo? Meni načalnik moj prosvete kaže, slušaj, fini se čovjek, dobar ste učitelj, ali ovo će ima da mu smeta. Zašto? Bolje slušaj, proveni to. Popisom 1921. godine, 31. januara 21. godine, Kumanovska oblast je imala 120.000 stanovnika. Bilo oko 92.000 Srba. Gde su sad? Ja ne znam. Kumanovska bitka vođena je na prostoru između današnje srpsko-makedonske granice i grada Kumanova. Svedok ove bitke, ali i mnogih prethodnih, je i crkva Svetog Đorđa u selu Staro na Goričane, zadužbina kralja Milutina iz 1313. godine. Tu ima jedan manastir, Zabel, u ataru Starog Goričana. Tu je bila komanda za vrhovna komanda Prve srpske armije. A baš gde smo mi, tu je bila Dunavska divizija. Kumanovska bitka odigrala se na ovom polju 23. i 24. oktobra 1912. godine. Prvom srpskom armijom komandovao je prestolonaslednik Aleksandar Karađorđević. U sastavu prve armije bilo je 5 divizija. Na turskoj strani bila je Vardarska armija kojom je komandovao Zeki Paša. Prva armija bila je najveća srpska vojna formacija sa skoro 130.000 ljudi. U njenom sastavu bile su Moravska, Drinska i Dunavska divizija prvog poziva, Timočka i Dunavska divizija drugog poziva i Konjička divizija. Srpska vojska, odnosno
komanda prve srpske armije nije znao da će bude tu susret. 17. turska redijska divizija prođe preko Pčinju i nađe se ovde. Srpski osmatrači mislili su da je to vojska turska od razbijene turske snage koje je gonio Stepa Stefanović i dođu u susret drugima i onda počne bitka. Tada Turci posluže prevarom, dignu bele zastave, nemojte, mi se vraća, nemojte, i kad se približi naši počne krv voj, počne prsa u prsa. Prvog dana bitke činilo se da je ratna sreća na strani Turaka, iako su imali upola manje vojnika od Srba. Noć, magla i slaba obaveštajna služba srpske vojske pomogli su turskim jedinicama da iznenade Dunavsku diviziju i nanesu joj teške gubitke. Na ovoj uzvisini kod sela Mlado na Goričane stradali su zemljaci Slavoljuba Stojadinovića iz sela Drvno kod Požarevca. Dunavska divizija prvog i drugog poziva bila je na ovim kotama od nas levo i desno i na ovoj koti je 23. na 24. oktobar izginula cela prva četa drugog bataljona prve Dunavske divizije, delom i druge 8. i 9. puka, svi 67. Izginulo je mnogo, ali je ovde karakteristično za selo Drvno. Svi do jedan su izginuli koji su bili u toj prvoj četi, od njih 67. Po pogibiji svi su ovde sahranjeni pored crkve Svetog Đorđa Pobedonosnog. Krizu u srpskim redovima komandant Vardarske armije Zeki Paša nije iskoristio. Srbi su ubrzo krenuli u protivofanzivu, a brdo Zebrnjak, komandno mesto Zeki Paše, osvojila je Drinska divizija pod komandom Pavla Jurišića Šturma. Turska vojska u rasulu je bežala ka Kumanovu. Zeki Paša 25. oktobra upućuje depešu Ali Rizi Paši, glavnokomandujućem zapadne turske vojske u Solunu. Ja sam vrlo nesrećan što vam zvanično javljam da je naša velika bitka izgubljena. Srpska vojska u Kumanovskoj bitci izgubila je 723 vojnika, a 3400 ih je ranjeno. Turska Vardarska armija imala je 1200 poginulih, oko 3000 ranjenih i preko 300 zarobljenih vojnika. Srpski vojnici sahranjivani su tamo gde su i poginuli. 12 godina nakon Kumanovske bitke, njihova tela prebačena su u ovu crkvu Svetog Đorđa koja dominira nad Kumanovskim poljem. 1937. tela su ekshumirana i prebačena u Kosturnicu na Zebrnjaku.
Zebrnjak je brdo udaljeno 5 km od Kumanova. Visoko je 511 metara. Zbog vetrova koji ovde duvaju preko čitave godine i studeni, verovatno je i dobilo ime Zebrnjak. Ovo uzvišenje predstavlja neku vrstu centra u Kumanovskoj ravnici. Zbog toga je verovatno i odlučeno da se na ovom mestu podigne monumentalni spomenik srpskim junacima poginulim u Kumanovskoj bici. Spomenik je građen od 1934. do 1937. godine. Ovo monumentalno delo beogradskog arhitekte Momira Korunovića sa svojih 48,5 metara visine bilo je najveći spomenik u Kraljevini Jugoslaviji. Gradili su ga majstori crnotravci od bazaltnog kamena vulkanskog porekla koga u okolini Kumanova ima u izobilju. Iznad spomen kosturnice izdizao se vitki trostrani toranj sa čijeg su vrha svetlost kilometrima unaokolo slale 3 Petromax lampe. Spomenik je osveštan 28. novembra 1937. godine. Po kišnom i hladnom danu kosti srpskih ratnika prenete su iz crkve Svetog Đorđa u selu Mlado na Goričane i položene u kriptu spomenika na Zebrnjaku. U to vreme kralj Aleksandar nije bio živ, pa je govor držao pred snima princ Pavle, on je bio naslednik princ Pavle ovde, i sećam se lepo, bio sam tu blizu, kada je ispaljen počasni platun. Prvobitno bilo je sve u džakčićima, svireni džakovi, i na njima je pisalo taj iz Drmna, taj to tamo, taj to. U godinama koje su sledile, spomenik na Zebrnjaku i njegova okolina proglašeni su za neku vrstu nacionalnog parka. Vađenje kamena u njegovoj blizini bilo je zabranjeno, jer se smatralo da će udarci dleta narušiti večni mir srpskih junaka, čije su kosti položene u kriptu spomenika. Ovde leže kosti sviju ratnika, pre svega Dunavske divizije, zbog koje sam i najviše dolazio ovde, uvažavajući sve žrtve, odnosno sve junake sa Zebrnjaka. Ovde leže 40 i nešto mojih Drmljana.
jer je prva četa drugog bataljona sastavljena od meštana iz Drvna. Svi 40 i nešto su izginuli 23. na 24. oktobar. Nalaze se među junacima Kumanovske bitke, nalaze se kao oslobodioci svoje zemlje. Neka im je večna slava. Večiti plamen sa Zebrnjaka sijao je samo 3 godine. Ugašen je ulaskom bugarskih okupatora 1941. U prvom naletu srušeni su brojni srpski spomenici u okolnim selima. Toj zloj sudbini spomenik na Zebrnjaku odolevao je do 24. maja 1942. godine. Jedan majstor, zidar, radio je u Klečeze na prugu, pravio stanicu. I kaže, prolazim ja, kaže, svakog jutra rano sa mojim kolegom Stojmanom, čujem da u Zevarnik udaraju gleta. Danas tako, sutra tako. I kaže, čekaj, jednom vraćamo se posle podne posao da vidimo. Gore gde je bila kapelica, na vrhu spomenika sad, bila je kapela. Tu je spomenik najosetljiv. Kaže, sa sve strane bile su rupe. Preko noći karabitnom lampom radili, kobali rupe gletom. Jasno li? I u ta gleda postavili, u ta rupe postavili dinamit. Dolazimo sutra dan, Dečurlija iz Tromeđe. Mi smo uvek posjećivali spomenik. Topovi, trofejni, ovo je bio top, sa 3 strane top. Sve to otkačni lanci i top dole u potok. Onaj na onu stranu, taj na trećinu. Posle cigani kovači razneli sve, jasno ne? I niko nije tražio ništa, znači, tako da je kula spomenika 40 metara i po, 40 metara, potpuno srušena, a ostalo je samo 18 metara. Nakon razaranja, posle Drugog svjetskog rata, spomenik na Zebrnjaku zadesile su nove nesreće, skrnavljenje i zaborav. Tu su bile ratne zapovesti, ratne zastave, ratne uniforme i tako da je. Sve što je interesantno za rat bilo unutra, to je sve razneseno. Vrata su razvaljena na Kosturnicu. Spomenik, kao što rekao, je srušen. Dolazili su studenti medicine, raznosili glave, raznosili kosti i na njih se učili. Iako je zvanično pod zaštitom makedonske države, o spomeniku na Zebrnjaku malo ko zaista brine. Redovno ga posećuju predstavnici Srba iz Makedonije i članovi Saveza potomaka ratnika od 1912. do 1920. godine iz Srbije. Mi potomci dođosmo da obiđemo kosti naših slavnih ratnika, da se podsjetimo, da im se poklonimo, da se ne zaboravi, kao što je i deda napisao knjigu, da se ne zaboravi ovo što je bilo. Mi pokušavamo da to sačuvamo, imamo i slavu koja je posveđena 7. puku, to je čuveni 7. puk
koji je odneo odlučujuću bitku, pobedu u ovoj bitci i zahvaljujući 7. puku je bitka preokrenuta u našu korist. Imamo slavu svake godine Petrovdan na Vračaru u hramu Svetog Save i zastavu sa kojom su oni išli tada. Ali je tužna sudbina da se ovako postupa sa spomenicima, bilo čiji su. Krst je gore bio, očigledno pravoslavlje nije poštovano ni od pravoslavaca, a kamoli da očekujemo od nekih drugih. Prava je šteta što sam proživeo preko 50 godina, a da što nisam znao. Nešto sam nazirao, ali sada sam na tragu nekih dokumenata koji mi ispunjava moje nacionalno dostojanstvo i ponos i veoma sam zadovoljan i zahvalan što sam deo ekipe danas u ovoj jednoj plemenitoj misiji. Mi ćemo sada pokrenuti jednu širu akciju kako god znamo i umemo, da afirmišemo ovo što smo danas videli i da prenesemo našim ljudima koji se u našoj zemlji Srbiji, koji se zaista osjećaju Srbima, koji verovatno vape za ovakvim saznanjima. Pokušat ćemo da im kroz raznorazna sredstva informisanja, da kažem, ukažemo na nešto što je ovde prepušteno zubu vremena. Utisak ovde danas na Zebrnjaku, pored moštiju naših pradedova, je tužan. Ako se ima u vidu da posle 95 godina je spomen obeležje u ovakvom stanju. Nažalost, to je istina. Očekujem da će nakon kraćeg perioda sigurno naši ljudi i naša zemlja shvatiti značaj Kumanovske bitke. Sigurno odužit ćemo se tim našim pradedovima. Kosti kumanovskih junaka leže zaboravljene u ovim ostacima spomenika na Zebrnjaku. Od Kumanovske bitke prošlo je 95 godina. Možda bi trebalo razmisliti da se na 100-godišnjicu Kumanovske bitke ovaj spomenik obnovi. Na srcu je slot